Kani kadai kadudashan Meghalaya bani pediang semua bahai pi baro syakatuk kubor mataga janmin syua bini phai syiki kubor ki babnia ini pet syua ikimat kongsan Kentiu Menteri Rangba Gejala Ukonrat Ki Sangma Yaka Skill Mission Haka Skill Rate Arajar Apun Rio Hatura Sam Yaki Work Order Ki Bapalat Kan Rio Point San Klo Tingka Bat Ki Tiar Tre Shikinong Yo Cingtoy Meghalaya kadap kabiang ha ko umpniang katendong layer shed LPG kajingkil do kadai na kari barok away ong udkhat ka kenhun menteri uba Methodius Dekar sedang gejala Meghalaya ya ka Pine Home Eco Architecture Project ha mau langwer ha Southwest Khasi Hills Bad yok pediang Menteri Rang Badu Kavi Narendra Modi ya kusnam FAO Agricola Medal harum na kabenta gijing no senyang cemu ha kabam kadi mentang nya phai shwa sheki kubor na keleng gejala Menteri Rangba Gejala Ukonrat Ki Sangma mentaga sengi ula shimbenta haka skill rate arajar arpun rio hanong ba tura haka ba ula penpau ya ka raikut ka sarkar ban pendajing mud hagi jing ai jing hikai pentebet haki benta bala ban ai kam ai jam ki samla ki jing hikai ban betin nanti haka sengkam lejong hapo gajing turikam CM Connect ula ong ba naluar gajing ai jing hikai deru ban kershan ning bagi tiar kitar ka jing arab wat ya ka yau ka hat ban pentikna ya gajing kershan pura bagi samla kenla ban yang halagi jong kikchan Menteri Rangba ula kedoru ya kamang tingka jang ka sarkar ha ka tanat puli pthi bad hakikam hikai ya ki samla bakin nang bantre ya ki kam babun chat badru ya gajing pli ya ka college hakikam rep kamriang ka kam rep so bad ya gajing puli ha ka kam rimran Hakani kasni la IT ya ki work order bapalat khan rio point san khandai kro tingka shaki 10,000 praspa lai phungut ki samla ki bala pendep ya ki jinghikai hapo ka skills Meghalaya bat ka SHCDM la samru ya ki tiar kitar bapalat ya ka sapu saw lak tingka shaki nong yo chingmentoy bajan kot shaka praspa ngun Next year 2027 we are targeting that we should be able to start the academic session for the Agriculture, Horticulture, Food Processing College, and we have finalized the Veterinary College, which also is something that I have already promised the state, and this will be in Ribhoy, in Kridamkulai, where we have large plot of land. We are still discussing with Veterinary Department, Agriculture Department and others to work out on how we can facilitate this entire process, but that also will be of great help not just to the students, because obviously there will be an educational option, but more importantly, these two colleges is going to directly impact thousands and lakhs of farmers who are involved in livestock rearing and in agriculture and food processing. And that is why these two colleges are very, very crucial for us. Not only will they create the necessary manpower required to run these colleges, to run and to be there for these two sectors. But more importantly, I hope that these colleges, which is something that I really am going to push, they will serve as research centers for important developments, innovations, disease control, so on and so forth, for our farmers and livestock rearers in our state, which, as I said, will go a long way in not just helping the youths who will study there, but will directly help the farmers and also the livestock rearers in the state of Meghalaya. Menteri Katanat Food and Civil Supplies uba Methodius Dekar ula pentikna bakam dan kanu gijing duna umpniang hapok gejala watla ki don gijing huslai jingmut ha ka perthai barok away ha ka bayadei bat ka umpniang bat gijing ki dor ki mar ki mata habaya kren bat kinong pathai kubor Menteri ula ong ba ka Meghalaya kadang yo ha karukom kababiang ya ka umpniang bat ula pensyairu bakam don kanu gijing ai jingmut ban penduna ya ki kali ki basenran ya ki menteri lania ban sedang treno na laki yang kisem
Ula ong bakador jongka petrol, diesel bat kimar kimata ki bakongsan kila kiu nakadaw ba kila kiu dor hakari barok kawe bat nakadaw jongki rai ke sorkar pedeng. Henry ompat daypat ban septieng AARUM. Uba dekar ula ongru ba kajing penbiang ye kitendong air shed LPG kadang biang haduk menta wat lagi don kat tu kat ni gijing duna hakaliang kitendong air shed LPG jong kidukan. Yakini ki domestic kacing sha kemudian ke shortage semua kemudian ke cindua kemudian ke cingula dan dari kita ni kita buat kimia yang supply dan ten kimia itu DSC number hang ni ke kembali bak shortage ka gas nanti kembali ka shortage ka LPG dan dari nomor bang ibu yakini ka regulation ban amba uno ba don ya ka connection umla ban apply hapo kat sanksi tapi kini kecing perkiu ya kadisen buat petrol mal omni ba kamdei na kali juga state government kali kecing perkiu ya kali petrol coba petrol kadisen kali hina ka central government nanti buat kadang kecing perkiu ya kani kalau ba na kali hina ka ma ka ba jia mata po US buat ka Iran ba kecing kiu jong kani crude oil mensuai ya katma crude oil kambuna ka dor mata din tu ka katma kecing duna supply crude oil kalau kiu ba jadi kalau kita konorin mana ka central government kita kiu ya kani ka dor jangka diesel buat ka petrol. Menteri Ketenat PHE Marquis and Marak ha kasingi balang ula kentaj ya gijing keno ya syak liang ha kabayadei bat gijing ai kontrak kabala jankot syaka 6000 kendai spa kru tingka jong Ketenat PHE da kabaong ba ya barok ki projek la ai lingba karukom tap tender kabasyai katkum gijing la trei jongki uni menteri ula ong bagi projek ki bakham kongsan hapo ka JJM Jaika bat Amrut la pentrekam hapo ka EPC bat kirukom trekam nadu basdang hadu bakut kembala batha ke sorkar kemi umarak ula kentai ru ya gijing keno persya da unong yalam keseng BJP Bernard and Marak persya yang menteri rang bak gejala ukonrat sangma da kabaong bagi dei ki baklem nongrim bat ki bayalam bakla ula pentip syu ru ba ki jingslam ha gijing siu ya ka skim jal jivan mission ki dei nakadaw jong gijing sakut ha ki utilization certificate na ki district council 1,900 crore contracts has been favored to Hyderabad firm, that is BAC. I would say this is totally incorrect. PHE department follows all the norms which has to be adhered to, especially in considering the contract works to everybody. Good that you have filed an RTI and you have gone through it. That is very good. You should file RTI. You should know the projects, how many projects have been sanctioned, what is the amount, and whom you have given the work. But after getting the report, if you simply start blaming, then that is totally incorrect again. So I would urge anybody who is filing RTI to verify it first. Go to the grounds and then come to the conclusion saying, oh, this has happened. So therefore, I would totally disagree with this statement. And practically, I would say that big projects like JJM, JICA, Amrut 2.0, NESID, O3, etc. This has to be tendered as per Government of India directed. Kertong kaseng NPP na kabenta ka election siteng samoy jong kasuki yeng dorbar thau an kari na Shillong Dr. DRL Nonglait hakasi balang ulaong ba ulayo mensim na gajingwan kersyan kipait ba hagajing yalap election jong Hariboy district haba ajing kren hakinong kersyan jong hanong po bat umsning Dr. Nonglait ulaong ba updiang ngobha ya kani kabenta bala benshet ha kaban yakun election na kabenta kabha kamyat bat kaching yatali jong kitrai muluk kajala ula smairu bantray na kabenta ban kantop lang ya kaktian Khasi ha ka kernet kabapra jang kariti sensyari ha kaba ula ongru ban penet jingmut na kabenta kabha kamyat jong kinong rep kapuli puthi kajing pen kobor ya kikenthai bat karoi kapar jong ka imlang sa lang bungut kinong yalam kaseng NPP kentop ru ya usembut menteri rangba uba smiao bahlang dhar kilaya don lang ha kani kasngi na kabenta ngomdong jingsun
ngamdan jing bisli, ngamdan jing kwa, na kabantay aludi, hanray ka thong kalong, na kabanta karibat ka jagman riyo. Kitin pira jonga, hakini ka jingalap election, ka jing pensay pa, kilong pan penpa, manta Khasi society, but ipagba jong kabriu nyo terapi, kiyai dawa baga tien Khasi, kadai ban rung no kloi kan pala hapo ka krenit ke bapra. Hamne kadan ka jingkeli ke bae yanga. Kumno ngina balle yakne kam. Ni lale chau chief minister hakasnam ar pulai. Pandawan chief minister berpelang tim sarkar no shwa. Nangta pan putin tenge sedali. Ni lale cheki MP Raja Sabha Batkum Juro Lok Sabha Hanrai Hadu Menta Ampat Simla Panle Ayai Ki jing yakan ad kila nangjer haswa kejing yalang pensngopat ba kaban salong ha ka arpo artrik ujemang halor kejing temu banshna ya ke Shri Cement Project ha ilaka nongkle East China Hills katba udkhot ke executive chong kani ka ilaka uba holding bamon ula kirshan ya kani ka project da ka ba aida balayo jingbet nakashnong namar kan penmi kam penmi jam bat ba katulong umru unyo tikna na kawa liten Katba nakaliang kitrai jaka bat kinong rep ha ulum serman kila penpau ia kejing persya ke bacur da ka ba penpau balada kani kejing pensngopat ba kan ya chakmat kala banmi ka huri hura namar ka caka ka dei jong kiriu shimet haringkat kiduler ki babyang pura ban pensisha lakmi lenti beki bor sarkar kin shim ya karai lakin ya chakmat ni kin sange ya kani kejing pensngopat ba ya kenduk bat ni kum ki executive yang ka elaka nongklik Bat hadin kala je ban ya kenduk mengilak ban ya penbet kum ke dorbar elakahi ba pelun hagi absen lesen po ke dorbar baro ni yo sengau thu ban yo tip ba ki nong song snong elaka ki kwa hi ba ka cement plan kan don po ke elaka nong kle tenaga ta ka dau ba ga hi ke dorbar hi kala pelong hi ka tu kan absen lesen kala senya sa ke executive committee ban wat ki plan bat hadu jong ki agreement Kiba lakban penbiat penbiang, kadai sisa ban penpau sisa ke floor, ban pensingau ki halor nang ta, kun ke floor ba elka nong kali ke dorbar ke lapdiang. Tenaga ta ke daw bat hadu kini kisingi ya dinti ba ke elka kan ya dinti bat kan ni ka Sri Cement Limited. Bat dang ru kiba ni kini ki asile ski wan ban ne persa ban ya kentai. Ya kani ka Sri Cement maka elka hi kala diang bat kala kwa hi da ka jingman jurlang om da ka jing le sop te nagaliang jongi ni kunkinong rep bat ni kitrai jaka te halum sorman te ni wanang ni menin ni yo jingtip ni baga ki NGO tiba yo bandrung ha udisi te iong ni un ai karai jongi mantakasngi hapo kat arbeje lalu ukhang ya publik herin ne uang baik ban peli ban yat baik ne halor kata kadau ngi kwa ban ya ngi kwa ya ka resort mantakasngi dai ka resort bo una yangi lalu si uang yat baik ne tengi ngim priang ya kata ngim priang wal ada ngi ya ngi usnam wal aga jingyap jong ki pajba nong song snong jongi ngim selia ya kata taga bachai bengin keren chapi chau pajba nong chong chong jong kel elaka nong kle kabe kebenta bangi kwa ban kesat mat jong pajba marba kata kejaka kade kejaka jongi simet ngidon ki dolir ngidon ki hok kileti kene kade kejingla bor jong doloi elaka nong kle jongi usim ukne jubor ule halor ki hok kileti jongi ban aiwai shakti ki company ke beha Hagaju Kapur, Deputy Commissioner jangka East China Hills, Manish Kumar. Bat ki heki han jangka Tanat Pollution Control Board. Hagajing akran bat ki nong pathai ke board kila pensyai bakat kum ke hukum jangka yang bishar. Kajing pensmopat ba kan yad bet kum bala bu. Kila kentu yaki pat ba ki badan hakanu kajing kuslai jing mud. Bakin ya shimbenta da kabasuk basan. Bat bakin penpau yaki jing sngau jangki ha kerukom kabadai.
Deputy Commissioner Ulaong baladat penbiang ru iki bor pahara ban pentikna ya kesukasan. See, when it comes to cancelling or stopping the proposed public hearing, we have no authority. Neither the district administration nor we as Meghalaya State Pollution Control Board, we are not in a position to cancel. But then we would like to clarify a recent development, today's development, whereby there was the writ petition civil number 216 of 2026, whereby gentleman Shri Bunlaki Suklain and 60 others, they have filed against the state of Meghalaya and others pertaining to this proposed public hearing. So I would like to clarify on some of the points. If you see into the para 5 of the order, this is stated the grievance of the petitioner. The grievance of the petitioner is that the land proposed includes the name of Tuplang Yagatha or OM Haku, Hakabu, Kreki, Rep Riamu. Terdapat ini Hakapara, Waparan, Taman Ongga Honorable High Court. Honorable High Court Ongga, Pollution Board datang ke public notice ke wadi ke kanya dari mana waso cara account ru daklam che ke wakiwan kiwa agree fileni kiwa go objection ki go one kata kasni tahalor gani kan rim Honorable High Court memu persenge alnya there's no injunction, there's no interim, memu persenge kumud ke public hearing men statement ke walai baik Kikli nong senchar ke hima sora kila kentu ya ke Khasi Hills Autonomous District Council bahkan ai nok mardor ya ke sanat sya marem dors im ba unlong no usim bapura chong ke hima habakren hanong ba shulong u secretary ke kenhun kikli nong senchar bat kiriu rangba uba bibi remai ula keno ba kajing bam ai sanat shu ya usim kalawan ra i gajing kul marjing mun bat gajing ya pat ya pra ha ke hima Ula ongru ba kedor bar hima kala mencur lang banjit ya umarem dor kum usim bad ula maham bagi kli nong sensyar kenam ai jinga trelang lada ka KHEDC kaya chakmat ban penlong daki election banjit ya usim thamai kedor bar hima jong hima sora no sapri mai ba senam hajar pun kedor bar lun na koi kasur kelakon syai ba tingsi funde tai sipo Baka kam ram gejungu kadai bun penstet no ban penong ya gejing kenduk belang ni klaim senjata ke destroser bahkan penstet no ban aisana tema gejing suki jong acting chief ban traita kap penong ni ke kenduk ni klaim senjata ban form ni koi ke group jong klaim senjata ban thor acting chief Hakim real na balai mentau sena mentor acting chief ko acting chief no katung kita kesti sengau ba yalam lumno iga yegi kleno senja lumno wat kedobar ban yalam ciket spesial ban kreno bagi spesial terkait sana Rai acting chief namba juni kon mina juni usupur dia luang ngamlak na yalet no Kajing kran landa, kajing kran bumdon ni kekli, haru kran kom bumdon ni kekli dengan tak ada orang kenun kekli nama senja, kaya capang kom bakalong mana, ndai kajing lek caki mana ngimdon ni tede kami nak kiri kam ngimtip, bagai kajing temu bumdon nak kiri ngimtip nama kom akting sih, lalu don siapa kajing temu kepada ya, kepada mud mendai sekayma, ladai man kerjang dari dalam mati mana tu lah dengan kam. Nak makai masora kan nak dengan apa itu berapa? Lem utara kalau tembang kades hasil kalau tempat itu berapa? U Additional Chief Secretary Kejala Meghalaya U Sampat Kumar ula penpau i gejing longkong san jeng gejing no senyang ya kadut kemi da ka ba ong ba kalong ka badun kam e banyada i ki khelong balakha klem dap banai ki ba shitam jur bat ki baduna ha ka liang gejing bam taimen ha ba ai jing kren ha ka buram World Human Milk Donation Day ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital ha nong ba shilong ula kentu bandon i gejing tip ki ba kham shai ha ka bayade bat gejing ai win khun kijing bam taimen na kabanta ki khelung bad kajaka kan show ya kadut balano senyang hakaba ula pen paru ya gejing snow kuslai jingmun ba tangkom ba arhum riu na ka shispa ki khelung hapo gejala Meghalaya ki yo chingpen kedang da ka umbun tang hapo ki henriu banai na du bakha
nong semar khulung ubapang u Dr. K Raptham ula ong ba ka Human Milk Bank lani ka chaka kan show dot kami kala ajing kershan ki khulung bakha klem dap banai ki baduna jingkhia par bakha bad ki khulung ki bashitam jur nadu balas dang ya ka haus nem arajar arpuwe kabala ajing mentoy ya prapu kandai ngut ki khulung kania ka bang kala pendrung kerteng ya shispa arpungut kilong kemi ki balano sinyang ban kala laru ban lum hadu arpu saw hajar mililiter kadut hakaba palat khat khandai hajar mililiter ladap ai shekinong pang NICU but ICU. All of you are aware our state actually is a place which is a very important state because with highest fertility rate. Every year, over 80,000 births happen, sometimes even 90,000. So, and it's imagine the similar kind of a size of a state that like Manipur has at least half the births, less than in terms of number of births that happen in the state. So that actually, two things. One, yes, we should celebrate because children, it's a basically blessing of the God. But at the same time, it's also we also have to prepare for it. We have to really strengthen our systems, and in fact, it's enormous. In fact, when we look at the NICUs and all, we need more neonatal ICUs. That's why, in fact, our state government, in fact, our chief minister, Mr. Conrad Sangmaji, in fact, he recently has approved for setting up of NICUs in every district. So we already 3 NICUs are coming up, like in Meghalaya, there's one NICU has already come up last. In fact, it saved almost like 70 children in Meghalaya that they was in Memorial Hospital. So we could see that how important it is to have such kind of an infrastructure and also a strategy. A strategy is important. Processes, stores and distributes the donated human milk, and that is primarily to distribute to those infants who are the most vulnerable when a mother's own milk is not available. And who are the babies who mostly benefit from the human milk bank? These are the preterm babies, those babies who have low birth weight, means their weight is very small at birth, babies who are critically ill, or those infants who have been orphaned. And the first milk bank that was established was in 1909 in Vienna, Austria. Over the years and over the decades, the human milk banks have gone through ups and downs. Initially in the 1960s, with the advent of formula feeding, there was a drop in human milk banks. And towards 1980s, with the rise in HIV epidemic, there was also a decline in establishment of human milk banks. Langut Kibriu Kibala Kamyaladi Bekide Kidkot Chankaseng Hinyotrap National Awakening Movement. Kila Shakem no Hakipulit, Halor Gijinkan Bakila Pershang Bandawa Pisa Jubor, Nakawe Kachaka Kayi Hakandaila Shillong. Superintendent Kipulit ka East Khasi Hills, Uba Vivek Sim, Ula Ong Bakini Kibriu Kibala Shaken Kila Dawa Arpusan Hajatingka Nakawe Kachaka Kayi, Kumba Katuk Anisngi, Menta Bat Kila Bu Tarik Ru, Bandit Lum Yakatay Kipisa. Hadian bakilayo ya kijingtip gibabanya kipulit kila pen upshrib bad kilayo ka yo kem yaki markman hakapor ba kilawan poi banlum ya kani kapisa ya kini kilaingut lakem no bad layalam yaki sha ka yeng bishar hakabala pha set patok shwa yaki nakabenta kijingtokin untuk ba kidan kibriu kiba dawa pisa bean but marmar hi la pha di ni but kapor ba jubuti ki one line ngot ban mon sim kata pisa ba san hajar de hang tu hi yo ki saban no ban lai lam ki sha sra police station di kini la pengat ka section jongka extortion but la produce ki ko group kini layo dan social custody minta de halor kini ka jitoket kana nya sprang minta ila ada dia ka jitoket de ni apa social custody hi gani kalong kanu ka piki haka letter to kit ki ong pan donation re public pan donation te pidi banyo pan jibechwa nei na office jo deputy commissioner de kani kalong ban pan jubor kataru te pan donation te kalong
ka shong mas ko ba jo brio kan do na dei ha ba pitawa hi ta ka jipngam te kalong extraction bakalong be ai do kan kibri ri pishler kibri ru daran kan kan ga ji dawa bisa be ai kumni ba tuan chakman pila Kasin jam ban yatrelang kabakan thop lang ya ka Picasso People's Art Society Image Architecture Studio Slovakia Meghalaya Age Limited. Bat katanat kam jengok kai perthai jong ka sarkar Meghalaya kalas dang ya ka project Pine Home Architecture Project Hamau Langwir ha Southwest Khasi Hills. Kani ka project ka basau klor tingka balabei da ka sarkar jela ka pendan kam ya ka rukam shna yeng ka trong ka deuba Europe ka bam dan jingta ya ka mei mariang da ka ba pendan kam da ki mar ki mata kum usie ki ding ka dobertha bat usnyu langbron bat ula ongru ba ka dei ka rukam shna yeng ka bane basa bat ka bam kta ya ka mariang ban kentiu ya ki kam jingok kai perthai bat ka kamai ka kachi ka manager jong kani ka project ka Yana Bednarova kala ongba kania kan long kum ka kincha yeng dorbar bat chaka jingok kai da ka jing thu ban ai jing hikai ye ki traishnong bat an sapendap ru ye ki benta bahapo hakini ki lai bnai ban sawan as a community center where some activities which thanks to the revenue which guest house or the restaurant or the cafe will bring, the local society can conduct some cultural programs, some activities for the youth and for the community. So it's cultural center and at the same time is a tourism hub for Southwest Khasi Hills. We have this small building here where it's supposed to be tourism information center. People coming to Southwest Khasi Hills, they need one place where they can learn about so many beautiful places here. It's this unexplored tourism, which could and this place could also help to scatter the tourism around Meghalaya, that everyone will not concentrate on the most famous spots which are becoming overcrowded and which are becoming more of the picnic spots. So we would like to bring eco-sustainable tourism. We would like that this place will be one kind of center hub for Southwest Khasi Hills as a tourism cultural center, but also hub for the eco-sustainability. Mentangin ya pai shiki kubor nakaleng kathan chatei lamni Kadorbar Baningkong Tam jongka 16th Assam Legislative Assembly kelas dang mentaka sni da kaba penlet jingmut kerpang ha ka senchar kadar bala pruit dak da kariti senchar bat ke jinglong ka wei wat hapdeng ge jingya pher hakik tin kithlin u pro tem speaker u Chandra Mohan Patwari ula penyat ya ga jingya shong dorbar bat ula pentian smairu ya ki khot bathamai jongka ying dorbar bala sedang ningkong na menteri rangba u Himanta Biswa Sarma bat lasaki bagi MLA Riulum kila bam smai hakaktin tenrai jengki bat kanihi kala pen phalang ya gijing riu spa hakiktin hagajala Assam kidkhot bakanthop ya menteri ka sarkar kum u Achanta New York u Rameswar Teli u Charan Bodo bat u Atul Bora kila shim smai hakiktin bapher bakanthop kum kaktin Bodo Sanskrit Karbi bat coach Raj Bongshi Hadian kani lajid ya Uranchit Kumar Das kum ulampang kaying dorbar klem dadan bayakun persya nakalyang ulat gejela u Lakshman Prasad Acharya unwan ban ajing kren la shai kasi bat kani kasien shong dorbar bamenta kanne hadu ka arpun riu tarik ujemang mentang ini pai shiki kubor nakaleng kari Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi ulayo pediang ya katakma Agricola Medal na ka Food and Agriculture Organization ha kacakat rekam bahakli du jangka hanong ba room ya kani ka kusnam la IT da u Director General ka FAO u Kudong Yu ban ajing itu ya gejing long nong yalam hasatla ka perthai ha ka bayadei bat gejing pentikna ya gejing bom keduk bam karep karyang bom kta ya kamaryang gejing weng ya gejing dung haba pediang ya kani gejing penkup burom Menteri Rang Bakdu ula ainam ya kani ka kusnam ba ula yo pediang shabaro kinong rep bat ki scientist hakikam rep ha kari
ula ong ba gajing pahu bam hakari kam day tang katong terekam Henry kadai ti na kabenta ka long brio man brio ula banru ba ke India kalatre ban kincho syaka kam rep bat om syakta na gijing kala kusin beneng bat karep karyang kat kum ki buching start bamenta knang ba gijing penmi na ka kam rep hagis nam wan kan long ka bakham bha भारतीय सभ्यता में कृषि केवल फसल उगाने भर का माध्यम नहीं है इसे मनुष्य और मदर अर्थ के बीच एक गहरे पवित्र संबंध का दर्जा दिया गया है भारत में कृषि जीवन की मूल धारा है हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है हमारे जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है हमारे यहां धरती को मां कहा जाता है और किसान को धरती पुत्र की संज्ञा दी जाती है हजारों वर्ष पुराने यही मूल्य आज भी हमारे प्रयासों की प्रेरणा है फ्रेंड्स हजारों वर्षों की सीख और भारत की कृषि परंपरा के साथ आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है Katanat Petroleum but natural gas kalayatu bakari India kadang don hapadeng gajing dap gajing don umpnyang bakan top nado ka umpnyang bampat san gas petrol bat ke diesel ha kabaki karkhana penmi umpnyang kidang tre kampura Katanat kala banru ba gajing penmi ya ka LPG kala kieu syaka 20,000 hadu 20,000 ton bat kanehi kan pentikna ba kanom don kanu gajing duna hakari ka Joint Secretary Marketing and Oil Refinery Katanat Petroleum but natural gas ka Suchata Sharma kala ong ba gajing dawa umpnyang hakari kala kieu tang hakikat tu ka ni kibenta namar ba ka day ka ayom rep Henry kala ong ba gajing penpoy umpnyang kalong tikna syabaro ki petrol pump palat iway point lai saw klur kitendong shed la penpoy hagini ki lai sngi ki baladem Katanat kalayatu ru ya kajing kieu hakan natural gas sector hakaba kajing penyasno PNG kalakieu bat kanihi kan pentikna ya kajing yo ya ki bor shed ki bakhuj bom dan jingta ya kamaryang हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है किसी भी कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते हैं इसके अलावा कुछ इंक्रीज इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था जो बल्क सप्लाईज थी वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही हैं इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं और उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर दाम कुछ अधिक है इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है Mentangin ya pai shiki kubor na keleng ke pertai. Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh mentakasi ulah pelipait ba ya ke Indian War Memorial lani ke caka saknam jong ki balik kelan yap hakatma jong kari India ha Aijing Ak Park ha nong ba azul rengkat bat Menteri kari South Korea Ukwon Owul hakaba ulale buram ya kabenta jong shipai India hakapuar jong katma Korea bat kumjo ru hadin
ya kani kacaka bala telang da keri India bat South Korea haka lingku snam bah nyopusan jong kani kathama kani kacaka saknam kale buram kerpang ya keken hun sipai 60 parafield ambulance bat ka custodian force kari India na kabenta kejing no senyang cengki ha kaban yarab iki para beriu bat cing penne ya kasuk kasan baro armut kinong yalam kilabu sentiu ha kani kasngi ha kaba using ulapen skembiang sasisian ya kejing kloy kari India ban penne ya kasukasan bat ban ya trailang ha kaperthai kini ki arliang mamla kilaya sairu ya kador khas jong kejing sngotu jingmut ban kentiu ya kejing snok tilang ha kaban le buram ya ki sipai bala shong thai bat pen klein ru ya kejing ade hap deng kini ki artli kiri कोरियन वार के जब 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं तब ऐसे में मैं इस रीजन में पीस के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। साथ ही यह स्मारक भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। आज से 7 दशक से भी पहले जब कोरियन पेनिसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने यूनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। mentangin ya pai shaki kubor ya lekai ka office subdivision jong ka pathar khma mentagasi kala penlong ya kalimpung trailang arajar apun riu inter village development championship ha pathar khma model degree college ban kentiu ya gejinga teli bat karoi ka par ha ke imlang salang kani kalimpung balapli perda da deputy commissioner karib hoi u abilash baranwal kan sedang nadu benai jemang hadu benai nai wing da gejinga lekai sport bat gejinga kop tenrai ke bakenthop ya kishnong ki thau bat ki kenhun samla kihe kihan kenthop ya USDO Chaitanya Awasti kilaya shimbanta hakani ka program hakabala le buram kerpangru ya deputy commissioner hashwa ba unsha pinkan ria kamno kham hashwa ki samla puli chongkani ka college kila pinlong ya ka program aijing tip halor uduma bankin tiu ya karukom im ka bakoit ka bakhia our communities as you see myself although in a different subdivision I understand that how difficult it is to mobilize funds at time. So fund mobilization, again, the way you have gone about it is something which is marvelous. And even though I'll be leaving Nirgoy district soon because my transfer order is already out, I'll be joining these Khasi hills in 1 week's time. However, I, for one, will be very keenly watching the results of Trilla, that how it encourages the community to come forward for their own development, how they will take advantage of the camp, and how they will basically, how should I say, they'll prove all those naysayers, all those skeptics wrong, who say that people of Meghalaya are not really caring for development. Many times we hear that, let's say whether it is Aadhaar, whether it is a Mishayas, whether it is any other program, sometimes our operators go into the village, they come back exasperated, they say that we have tried our best, but the people are not really coming forward for the registration. Hagajing ele kai lempung IPL mentaga janmit ka Gujarat Titans kan airang Persha ya ke Chennai Super Kings ha Narendra Modi Stadium ha Ahmedabad ha kapor new shiteng janmit katba ka Gujarat Titans kala dep rung lepa syakaker dan kisau kenhun ka Chennai Super Kings kan thmu ban pen klan yala ka chong kalat ka kabu ban long ka wei na kisau tali ki kenhun ki ba hakli du Hagaju kapuar pat ka Kolkata Knight Riders kadang kermen ban yo rung hadian ba kala job da saw wicket Persha ya ka Mumbai Indians ha Eden Gardens Timen tapat ngini pej igijing long jingman kasin beneng hakil lengki benta jong gajala Kajing kriat kalong 8% degree Celsius bat kajing shit kalong laipo degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nyopun riu na kashispa
กะจิงหับสลับกะลองพระpoint คันได้มิลลิเมตรฮับพายชนองบะฉลองกะจิงเครียดกะลองอาร์โพดีกรีเซลเซียสบัดกะจิงเช็ดกะลองอาร์โพซาวดีกรีเซลเซียสกะจิงสงมกะฮาวกะลองพระโพนะกะชิสปากะจิงหับสลับกะลองคันได้point 9มิลลิเมตรกัดบาฮะจูไวกะจิงเครียดกะลองคัดคันได้ดีกรีเซลเซียสบัดกะจิงเช็ดกะลองอาร์โพซานดีกรีเซลเซียสกะจิงสงมกะฮาวกะลองเรียวพคันได้นะกะชิสปากะจิงหับสลับกะลองเรียวpoint คันได้มิลลิเมตรกะสินเบนงกันดุมลอบัดกะละรูบันดันกะจิงหับสลับฮัตุราฉลองบัดจูไวชวาบันปอยชากะบกุดจงกะทุบคูบอร์เงี้ยอย่าเป็ดเบียงเซชิเซียนยากิมัดบะกองซันกันติวอุมนตรีรังบะกะจลาอุกอนรัฐกิสังมายากะสกิลมิชชั่นฮากะสกิลเรียดอาราจาร์อาปุนเรียวฮัตุราสามยากิวอร์กออเดอร์กิบะปะลาดคันเรียวpoint ซันกโลติงกาบัดกิเตียร์เตรชกินองโยจิมินตอยกามิคาลียากระดับกระเบียงหากอุมพเนียงกะตินดงเลเอร์เชด LPG กะจิงกิวดอร์กะเดยนากะรีบรวกะเวองอุดคอดกะเกนฮวนเมนทรีอุบะเมโทดิอุสตคาร์sedang gejala Meghalaya ya ka Pine Home Eco Architecture Project ha mau langwir ha South West Khasi Hills Bad yop diang Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ya ke kusnam FAO Agricola Medal Harom na kabenta gijing no senyang jeng u ha kabam kadi Te paralog ka tungila poisha ka bukut jong ka thup khubor jingi menta ka janmet hadu bangin de shem byang bat phila shai ka si khublei phi baro